Biakamal Kanwar Online TV. Kajan gwas me bana rwach ka tech me cha tejano ngu mishimen ruet leta ka jama. Ngu mishimen ruet ka jama re nwari kajan gwas me. Dere gujidi an teja me mi teja rodu eno ngu mishimen nwari ruet leta ka jama. Bana metod bana jalatin ka duwa badanen jega ka ja eno chiran cherwit chaja de nyo ne dial ka social media ke chiran chete ko kien cheng de konde de shan yar reite ka de do badan der ka kapchonga ja ban te tod ban ka latin goren wo jin be nyo kana ko kien kono de la de kan wore jam aler ban ga jan gwas me shimi shane no engu mishimen ruele ta ga jamo ban jelinkel ka gwas e chi do jok mi ti shegruet cha jam no gano e bangach en shegamo la dwala kanas dial ken shegrode men nyot nas en sheg la to rode mi chi sheg mi cherwet la jamo je ka push mi dita long en push mo ke jan gwase me chetil ka men temaka jen kunal ti jen wo ka gwase wal la men la kardina taw ke chirana goren wo ba je nyodan wo irwede broda kwadba ke beniti dit te nyodo jen dwala kanal ke chebe nyone na ban wo rwede la roda taw na me akel mi bangach ko do bandan en red ka men ka gwase dane shidot jok mu kon kana me ke jen gwas ete kontena ngumbu twok ke jen gwas men tama miti korodan ke jen gwas men tama en men shoda latin mitedi kia do bandien de shengten kon lat korodien ke jen gwas me de ka kapchong ka jamo de rande ro te karwade ke jen gwas men tama twok men terwet ke jen gwas me manoten ke jen gwas me mi ching mi sherwet la roda tour lora bang kajide news na do sherwet yaga rode ka social media shala do nene enomo shaguje no do mi shiroda lot shiran gade ke nyaade mungot kane dap meterede chaje de nyod win mon ka media namo chala do te ka chengde jega long te shigo ko de rande kalat ala shek murwet na me cha bin ngajen wo kajen gwasa me ko cha tek nas twan te chiang chop chi kananen chi ga chiang windin ko ken chi kanadop enamo jaga men ki gwar ko be kan chiang mi be kan nyos dungno kan char ka men jega dan dera no jegrun ano en social media ki gwasa danan braro wo nyotin lore george ki borod nyod nas wana mo ken ngaje gwa ka gorjo de rander janga commentin kon ti la rodien wiya jaga be kan nyod ka social media no shiran ci ruba ichu tur ka jemi ci tu ka nasen content ci lat ka social media no mo chala do beje mi jek chagwa do ban chagwa aje jane man je linkel amu mi jek ke social media ko ci chek mo ruet ci rode de tur be je pot en ram mote kel mishika roden post kelo a shode kienga dere gwawo dere nyot namo chagujo te kati jek te tin te ban linkel chalat gwasmen ka social media te ke pet te cham ka gad a chango de jich de gadamo de je cham pet to ton ka social media chalado te jiwal te gaten e kone jukulang ne kena be kon la jiwal kane de to kana te la lojin wala jega bang bran be je goro jin be je lamba loro bang diodin chalado te kane ti deji pal a chengtele mi jeng mi chilet kake ba ji la jor no meti kan cheng dial ti chalado shikoro dien lot ko de ka lat ki dere lat kasha gwa bon dong de ka lat jiba mi shi gujono chete ka dor mi ko da podji chit ko ruine jin ke chete ka gat che gwa jin bi je post ka social media gwas mete ji wal te gaten te pet te gaten te ji jeng dial te gaten gorjo jin bi yig dier ka gadana te ji mugurje bi jen boka gwa turka ke bro tu dawru bi jarom chumen mi shi gadu shi jadap mugurje no bi je post
bi shu pos no mo chala do kel mi shi generation me ki dora men tama tajelat ka do mi shigwa cha kulu gujo na me yare shangnat shiran chagat ke chagadia post ke social media la gan mungore jemi chajala di nono na me agenda na de kon nga jen gwas me mi jira me jidit ke jen channel me gore no jen be janwa nas ko ken ngode en mi shalinga dong shi kan token ke kan token dungno tero do na ngu mi shimen rut le taga jamo ka jen gwas me dera shang shop ke kwingwan ke ngum tok na me dero kana de la konti la liang kanwar online tv biate kamal bye bye